Aikari a kaunti ya Isiolo merigereire thina wa ngigi uguthii na mbere umaumite o uria ngigi cirathama no riu makoretwo ni mbica matigete matukanirwo matoi mekurutia ha. Maya nimo macungiriro ma mamilioni ma matumbi maria marekirio ni ngigi iria ciakinyire guku mweri-ini muhituku. Ni nyingi zaidi ambayo haziwezi kuhesabika, ni kuanzia hapa Alamash mpaka kule chini ya Eremet mahali inaitwa Amekwe. Mahiu ma Aikari ya guku riu makuriirwo maitho ni ng'aragu na muthiururukano uyu wa guciarana kwa ngigi ici nduio ugathira ri. Na vile sasa inaanza kuelekea kwa mamlima mahali ambapo stock ya nyazi zetu ziko. Hiyo ndio wasiwasi yetu kubwa zaidi, maana hizi vitu ni nyingi sana, nyingi zaidi kupita hata zile za kwanza. Mbuzi, ng'ombe itakula nini? Na hii nzige imemaliza nyazi na machamba wamemaliza hata machamba. Ngigi ici ireithite na mbere na guciarana itire irambiriria kumbuka na Aikari marauga riri ni ihinda riega ria kuhurana nacio, no thirikari noyo iri na uhoti ucio wa Aikari no guikara na mwihoko tu. Saa hii tunaona hizi vitu haina mabawa, inatoka kwa shimo mahali pote na inatoka vitu ambayo haiwezi hesabika. Mitaratara itiganite iria ministry ya urimi ikoretwo ikiranira ya kuhurana na thina uyu wa ngigi ironeka ta irio kuraihu gukinyanira na mawega mayo macamwo ni Aikari ya kaunti iria igumirwo ni thina uyu. Kwa nini tunasikia ndege alinyisia kila makijiji ngine kama area Borona hivi, kama area Samburu tulisikia alinyisia dawa, lakini kama sisi watu wa Alamash hakuna serikali yoyote ametufikia. Ngigi ici ithiete na mbere na gutamba kaunti-ini itiganite na kuria ciahitukira ciratiga hathara ekwe ihinda kwiruta ho. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.